Mheshimiwa Nyambane, nasema asante sana kwa sababu umeniokoa mahali, umenisaidia, umenichengea nyumba kwa sababu nilikuwa nyumba yenye imeisha kabisa, nyumba ndogo hata hatungeweza kukaa na watoto ndani. Lakini ukanihurumia jamani. Huyu Nyambane amenihurumia sana. Mungu amemtumika akaongea na yeye kwa sababu alafu amekuja kunichengea nyumba. Nasema ni asante sana kwa haya ametenda. Hata watu wetu wote muone lile jambo ametenda kwa sababu amenichengea nyumba. Ninasema asante, asante. Nimesema kwanza ni asante. Mimi kwa majina naitwa Cheni Gesale. Kwangu ni hapa Boruma. Kwa hii pama mmekuja, huyu ni yangu alikuwa amelala. Tulikuwa tunahuzunika kwa ajili ya kifo yake. Watoto walikuwa wanaingia nyumba moja, wasichana, wavulana, mama na papa wanalala pamoja. Hilo jambo ilikuwa natuudi sana. Tulikuwa tunahuzunika. Lakini Mungu ni wachapu. Wakati mzee alilala, tena nasema asante kwa kiongozi wetu, mpunge wetu ambao tunangoshelea, Nyambane, Joel Nyambane. Alikuja hapa, kitu ya kwanza niliona huyu atachukua uongozi wake, alimuogopa Mungu. Alikuwa amepewa nafasi katikati kabla mahubiri, akasema wacha mimi nihubiriwe kwanza na mimi nisikie mahubiri. Inaonekana huyu Okengo Nyambane ameogopa Mungu. Na Mungu kwa kweli mwenye anamuogopa atachukua kiti. Sasa nimesema hivi, Okengo asante. Mungu akusidishie neema, mibaraka. Jinsi unapopeleka watoto wengine huko ng'ambo, wengine madaktari, na sisi hapa Engoto kuna madaktari hawajapata kazi. Kuna walimu hawajapata kazi. Kuna maofisa mbalimbali wamesomea hapa kwa eneo yetu. Hatujapata kiongozi yoyote kutushika mkono. Okengo tunakuombea mazuri. Asante kwa hii poma. Tunahitaji tena kamati ya kama ulituletea, tumesema ni asante. Tumeshukuru. Viti vinahitaji hapa ndani. Huyu mama, wacha Mungu amsidishie, amhurumie, tulikuwa tunamulilia. Nilikia anapiga kakima, ugali kidogo hivi na nampelekea. Na huyu mama anaitwa Basivika. Tulikuwa tunasaidia huyu. Lakini Okengo amekuja, ametupita. Wacha Mungu asidishie Okengo. Okengo wewe ndio kiongozi wetu. Asante. Huyu Mheshimiwa Okengo Nyambane amefanya maajabu. Ameandika watoto kazi, amechukua wengine inchi za Uarabu na Canada. Na ameandika akipata nafasi hata mambo ya masupermarket ile makubwa hapa Kenya. Ameandika watoto huko. Mambo ya serikali ameandika watu huko. Madaktari ameandika. Kwa hivyo watu wa Boruma, hii imetufanya tumeamua huyu ndio jamaa atakuwa mbunge 2027 Nyaribari Chache. Na usichoke kufanya haya. Kula sako siko tayari kukuchukua bunge. Really very joyful to what Mr. Okengo Nyambane has done to us here at our village, Engoto village. Okengo Nyambane, we have been hearing that he is doing things. He is a man of action. It is today that we have witnessed here that really Okengo is a man of actions. Yeah. Through this house he has made built here, he has even smeared, he has even put the windows and the doors, and even inside there might be something that he would bring to be used when like the beddings and even the chairs. And he has the family here, the child, my son who died, left very little kids who are now at school. Actually, we wish him well, and he goes through in 2027 election, so that he can come back and help the kids that he has the late Evans left behind to proceed with their education. It's a wonderful times that this Mheshimiwa Joel Okengo Nyambane has done for us. Okengo has landed, he has made a mark in Nyaribari Chache, a man of promise, a man of action. We need this gentleman to proceed to Parliament. Okengo, you have done a wonderful job here.
To recall back, you brought a body from Nairobi, which was costing about 75,000. You went into your pocket. Oh, it was wonderful. Yes. Continue like this. We thank you very much. Come down and see everybody. We are behind you. Welcome. Naingwakira omwesimigwa oito Okengo Nyambane ng'ambu ya mono ase eira arwete ase oja kwagachira omwana oyo minte nyomba naende onyekiraniri bwagachire nyomba nigo nkoteba ng'a Okengo nigaisaine koba omogambi nyari bari chache naisaine kero gekyo naende nkomenta ng'a roro chabande nigo bakoruchi promise bakachingako bateba ntokoreke imbagoikirania lakini ero ikiraniri ingomo tore 2027 notore komonere naire chikura abantu baengote ngima borume ngima yari bari chache ngima Joel Nyambane nero kira chikura Amen. Ritang'ani tokore Nyasaye mbuya mono ekogera yonsi pia korekanire nase eng'encho ya tata orure ebirengereria ebiya okunire omwesimigwa Nyasaye oito okorire gekone omwana Beatrice onyorire enyomba twairaneirie mbuya mono naende mbuya mono naende tigagendere gokora aya are amaya oganyerete amang'ana aya are motwe ntori komotiga no toramonere eye nere engaki ne sababu yarenge ng'a engaki eye nero bagakwagachirwe enyomba osire ase eng'encho yokorara kwaye ng'akire egento nkere na engaki nere eye omwana oyo nabo echandete ng'ang'a yakorusia enyomba ase eng'encho ya obuya bwa Nyasaye enyomba yachire nabo arara na abana tondoka sana nonye ng'ina kororo igaro omorwaire abana abakonya nabo bamenyete komo bagosirana bono omwana ori iga arara otigaire omong'ina oyo nere nabwenerete asiru kidogo arasuka chingaki echi tiga omwana oyo Okengo Nyasaye amoseseni ase agotacha atache bwagororoka andosi mwatebire oirire abana na intwe engoto ntotagete atoirere na intwe abana na intwe tosuke aiga akorokwa engoto boruma birongo wodi njama rieta ngoroku nyanjama Njama rietane ngorukwa Beatrice Kemuto Bosire gaki nagokire mono omwesimigwa Okengo Nyambane gwachire gaki promise kwarwete gaiga boruma goikeraniri gaki mbuya mono sana ayare gwankoreire ntebe gwakorera makumi amanene sana egekogera nigo narenge enyomba embe igo narenge enyomba erwete pi ngonjokana na abana tokorana barabwe enyomba yemo lakini buno omogakona arara Nyambane ogacha okarora okayeria amariga ogankonya naende bono gwantinyiria amariga ase okong'agachera enyomba igo nkoiraneri mbuya mono gaki abanto baminto momoinyore engaki eria agochikoboria obwempi mbuya mono sana egekogera gwakorire amaya ase ende nari ntebe gwakorire amaya igoro mono kobwa onde bwensi gekogera abande mbaro bakorwa promise bagenda pi lakini rero ayo gwakorire egento giogokumiga iga boruma abanto baito bonsi morigereri gaki morora yarakorire gose nichu sukera ng'ochi chorigereria ondusiria ase enyomba yarenge engotu embe ngosinyukorara na abana nyomba ngonchokana bono sinyunoe nase ngonchokera enyomba eya maene ondoreire amabere ontinyiria amariga egento egetang'ani.